Kaya minutes ntsena phela ura ya 12 nangoro kwa Africa wa vulavula mina ni khalanga pet mathebula no warisi matwa ximo xithanga maxingiritano wa jajala makunelo tisala nangoro kwa Africa wa vulavula humelerisiwa incindani Eric Mabasa ifama singo fika leka awara ya mbiri nhlekando wa xikwembu mewotwele mbulavulo wa holobye wa swa timali holobye inogodongwana ngoti swa vatikela nyana ku hlaya man ani swi tiku kumbexana ku na swin'wana ni nga swi twisiseki ai mahlayelo ya vona aya tika man aya tika kambe va vulavurile ta va kha hi twa kun'we miangulamukini ka makaya yaleyo kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela President Matamela Cyril Ramaphosa na vo va yile a White House at the Oval Office va vuyile van'wana va ku hey matikhomeleka kahle ngopfu ya president van'wana va ku se kho hi xavisiwile we u ri yini Clientele Funeral Plan yi nyika xindzhuti lexi nga heriki eka wena na va ndyangu wa wena. Tiplan leti Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM timhaka titele mingisero Munghana Lonene FM se la ta twa we ku angula ku yini ka timhaka leti ta nhlengeletano leyi nga va koho tolo exikarhi ka President Cyril Ramaphosa na President Donald Trump van'wana va ku ongeti swi tikomba kahle ku hi ya kwihi tanihi tiko hi vurhangeri bya vona van'wana va ku hayi kho hi xavisiwile va economic freedom fighters va ku hayi swi vula ku na hina hi dzinginisa tiko loko hi kha hi endla swilo kambe xivutiso ku ta ku hi va hi kha hi vuyeriwa yini ku vini ku loko mi kha mi yimbelela tirisimu reriya i ra ntshunxeko kumbe a ri tirhisiwa hi Peter Mokaba hi nkarhi wa ntshunxeko kambe ri hi vuyerisa yini un'wana yi ri hey murhangeri wa COSATU na ku nga Mani Zungiswa na tatana Rupert i van'wana va vanhu lava va nga komba ku rhandza tiko ra Afrika-Dzonga va ri va kombe ku rhandza tiko ra Afrika-Dzonga ndlela leyi van'wana va ku hayi kho ongeti holobye wa timhaka ta swa vurimi va fike kun'wana va ponca kambe weri yi 0860 002 hi yo mhaka hi xaxametele mutivi timhaka ta tipolitiki ta matiko ya misava hi tlhela ku xaxametela mutivi eka timhaka ta vudyelani bya matiko va nga ta vulavula hi ku landzelelana tani i Professor Themba Sono ivi hi tlhela hi bula na Dr. Kingsley Makhuvele ka mhaka yaleyo mingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela i mhaka leyi hi nga ta va hi kha hi languta kambe hi ta tlhela hi bula nakambe na Dr. Mkhacani Joseph Maswanganyi lava hi nga ta va kha hi bula na vona tanihi mutshamaxitulu wa komiti ya swa timali lava nga ta va kha hi nyika xifaniso xa ku kahle loko hi kha hi languta eka timhaka ta mpimanyeto wa lembe ximali 25-26 hi tshame njhani ku ya hi voho hi ndlela yaleyo lexi nga ni chavisa i ku ve ri mali yo tala leyi nga laha ka mpimanyeto yi helela miholweni se leswi ndlaku ku swilo leswi a swi fanele swi hi pfuna ka vukorhokeri swi nga ha vi kona kambe hi sungula kwihi ke hi sungula hi ku amukela Professor Themba Sono. Professor Themba Sono hi la ku vulanyana na vona laha hi timhaka ta rendo ra president na timhaka ta tipolitiki ta ti fambela kwalaya hi twa ku va vone yini vo loko va ta va tshame va yingisela hi ndlela yaleyo mina loko ni tshame ni yingisela prof a ni chuhini ku hey a va ngo to ya poyeriwa swi fana na sweswiya swa va President Zelensky wa le Ukraine kambe ongeti hi pone nyana kwalani prof nhleka I'm sure I can say. Okay, so swinene prof n'wina president n'wina loko mi languti tolo la a mi vona va president va n'wina hi vumbirhi ka voho mi vona yini xo sungula ni ri vhiki leyi nga hundza ni mi byerile ku ri xo sungula Trump a nga endli ka President Ramaphosa leswi a nga endla Zelensky ni tivisile ku swi nga ka swi nga endleki xa vumbirhi ni mi byerile ku ri President Ramaphosa u fane ku ri loko a suka a ri na ti-report to kombeta ku ri the Land Commission endlini maphorisa lawa dlayiwaka hi mangani vo va xava le mapurasini lawa va nga dlayiwa hi vangani and hi vanhu lava nga ya a court a fanele ku va a preparile President Cyril Ramaphosa na leswi yena na Anton Rupert na Zingiswa Lusi va nga vulavula kahle ngopfu kambe u tsandzekile ku teka ti-report teteto Trump hi yena manjeni a nga va kombisa ku ri a nga tivi nchumu hikuva vo va xava van'wana va laha Afrika-Dzonga va ti vitanaka ti-Potter bus hi vona va nga teka
video leyi ya malema yo dlani mabunu va yisa ka Trump na hleketa ku ri vo tota reverse lava hi lava va tirhaka na vo AfriForum na vo Solidarity na vo Orania. So manjeni vona a va ti kombeteli ku ri va ti yimiseli ku ri va tota vito ra Afrika-Dzonga hi thyaka. Masibona manjeni ke President Ramaphosa yena u vulavurile kahle because u vulavule ka trade na investment yena u vulavule kahle na Anton Rupert u vulavule kahle u kombete ku ri ni muafrikana loyi ni rhandzaka Afrika-Dzonga na Zwingisa Lusi loyi ku South na yena u vulavule kahle loyi a nga jamuka hi John Steenhuisen u tsutsumele ku ri hi mhaka leyi mina ni nga nghena ka GNU ni nghene ka mhaka GNU hi mhaka ya Julius Malema na EFF a ku nga ri swakwe sweswo yena a fane ku kombeta ku ri mina ni nga ka swa swakudya ka agriculture ka swa ti-farmers hi mina ni tivaku ni nga muafrikana hi mina ni tivaku ku ri a swi kona leswa genocide leswi mabunu lava va hembaku va tsutsumaka va ya America va byela Donald Trump mavoni a swi kona a fane ku va endlile sweswo ku fana na Rupert loko a endlile tani and na Rupert man a tlhela a kombeta ku ri John Steenhuisen a nga tivi ku ri u vulavula yini hikokwani hi DA leyi yi fambisaka mfumo a Western Cape kambe vonani ke ku ri ku dlayiwa ku njhani vanhu va dlayiwa vo Mitchells Plain hinkwako lawa Cape Flats va dlayiwa ku fana na KZN so manjeni u nyumisile John Steenhuisen xa vumbirhi a tlhela a nyumisa Ronald Lamola a ku vona wena Malema u huma ka ANC Youth League Youth League ya wena u sungule koho kwale ka ANC ku pahuwa le ya ku dlana mabunu a vendla minchumu na hina Donald Trump a ku vonani munhu loyi hi mhaka yini manjeni a endla swilo swo tani mi nga n'wi khomi and ni problem ko tala na mina kona ka munghana lonene leswo Julius Malema a swi endlaku leswi swi ta ona vito ra Afrika-Dzonga leswi endlekile manjeni Donald Trump a vulavula hi white genocide ya mabunu leyi yo ka yi nga ri kona kambe u tsandzekile ku vulavula hi genocide leyi yi nga kona leyi ya ma-Israeli a Gaza kambe President Ramaphosa u endlile kahle a nga ngheni koho kwalayo hikuva a ta va a endlile leswi Trump a nga endla ka Zelensky so u endlile kahle President Ramaphosa loko a nga swi ngheni kona a ku hina Mandela u yi dyondzisile leswi xo hetelela ni vona ku ri hi mhaka yini Marco Rubio a nga tanga loyi a fane ku va a vulavurile na Ronald Lamola yena hi munhu loyi a dzumba a bahuwa u a ri na ku tanga Joni la ka G20 u a ri na ku tanga Joni la hi mhaka yini o ka nga tangi a Congress a va n'wi vutisa swo tika ngopfu congressman wa n'wana Bigly a n'wi byela ku ri wena u byela ku ri Afrika-Dzonga ku na genocide hi genocide ya hi kombete a nga kotanga ku hlamula va n'wi kaserile nkarhi wo leha ka Congress vhiki wele kambe u tsandzekile ke simanjeni Afrika-Dzonga na yona a yi fanele ku va yi tiva ku ri President Cyril Ramaphosa ngopfu a tiva ku ri a nga na intelligence agency yo tivekana la Afrika-Dzonga a va n'wi byeli nchumu leswi endlekaka matikweni n'wana u ya le a pfariwile mahlo ni lava ku hundzanyana katsongo hi le vhengeleni hi makumenharhu wa second prof ni lava ku ta mi vutisa ku loko mi ta va mi langute minjhekanjhekisani leyi kha yi vulavuriwa van'wani va le ku soleni ku hikokwalaho ka yini vanhu vo fana na va Nkhumbudzo Nchaveni na Holobye Lamola hi vumbirhi ka vona va nga vulavulangi
ka nhlengeletano liya kambe loko ni vuya laha la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona loko yi va hafu ku bela wara ya 12 ta nyika wena nkarhi wa ku va u tisa tlhelo ra wena mhaka ku nga va ku ri timhaka ta mpimanyeto ku nga va ku ri timhaka ta rendo ra president na xipano xa vona ku ya le a America hi ndlela yeleyo sweswiwani hi ku ra lava ku xa rixela ra vumune hi ndlela yaleyo se a hi tweni ni mantlhelela ka professor Themba Sono lava ngele ku buleni na vona ni hlekano prof va holobye lava vambirhi a va tikombangi va ri na swo swi vula yini okay ni mi tiviseli ku ri Lamula a nga swi kotangi ku vulavula hikuva loyi a fanele ku va vulavuri na hina u arile kuta or a ni nga ku u arile Trump a nga n'wi tisanga Marco Rubio hikuva Marco Rubio hi yena loyi a fanele ku va Ronald Lamula a vulavurisi na a vulavuri na yena manjeni va chavele ku vulavula tani loko Ronald Lamula a vulavula Rubio a nga ri kona hikuva a swi ta pfuxa swilo swo Afrika-Dzonga hi yini yi yisile Israel ka Hague ICJ so yena swa twakala ku ri hi mhaka yini a nga vulavulanga kambe umbuzo Ntshavheni yena a lava yini u herile yini le hikuva a ku nga ri swakwe ku na nchumu xa ko lexi loyi a fanele ku va yile hi holobye wa swa maphorisa ku ri a ta fanele a kombetele lo Trump ku ri ku endleka yini hi vugevenga Afrika-Dzonga ku fana na America yi na vugevenga byo tala ngopfu vanhonyana va dlayiwa every day siku rin'wana na rin'wana vavasati va dlayiwa siku rin'wana na rin'wana America so hiyo a nga fanelangi Khumbudzo Ntshavheni a yilile hikuva ni a ni tivi ku ri na eyeline lozwi wa Khosato nhlamareli loko a yile kambe u ringeteli ku vulavula kahle ku kombisa ku ri yini loko mi langutile maendlelo lamaya ma vula yini ka vumundzuku bya Afrika-Dzonga na America well swa ha ta tika a ni tshembi ku ri Trump u ta rhandza ku ta la ka G20 hi November hikuva ni u se a hamberiwile ngopfu na hina leswi a nge ni na vanghana vo tala ngopfu Afrika-Dzonga a ni tivi ku ri na hi vahi vanghana valava fanele ku va vo Orania vo Solidarity vo AfriForum and so on manjeni loko u ngo tala ku nga va na swo tala swo ka swi nga tirhisana hikuva ni vo Afrikana vo tala va tata na hi leswi tikhadi ta vona va ku va hi tekela matiko ya hina va gama vo vasa va hina le emapurasini leyi na hambi swi nga ri kona manjeni a ni tshembi ku ri Donald Trump u ta rhandza ku tale so leswi swa G20 leswi president Ramaphosa a khongela ku ri no swi famba kahle a ni tshembi ku ri swi ta famba kahle ni vona ku ri loko hi karhi ya mahlweni va tata America yi ta rhumela lavatsongo ku ri na va ta ka tikomiti leti va nga ta va kona kambe ni tshembi ku ri lavakulu va tata swa ha ta tika nyana hikuva ni ma vona xo hetelela hikuva ni ma vona Donald Trump a nga lavangi ku pfuxa hikuva wa ha nyangatsekeli hi Netanyahu leswi a swi endlaku a Gaza hikuva swa n'wi nyumisa kambe a nga koti ku swi boxa ku ri swa n'wi nyumisa hikuva a va zangi va nga n'wi sola Netanyahu a hi languteni prof ku minkarhi yo tala loko mi kha mi hlela tipolitiki ni kha ni mi yingisela na loko swi ta fani ni ta tirha na n'wina prof a ku ri na mavulavulelo lama ma ku van'wana tipolitiki va ta va kha va vulavula kumbe va vulavula ku biha hi Rupert sweswi un'wana ni vona ya tsarile laha a ku ti-imperialist na hinkwaswo sweswiya ivi ke un'wana a hlamulaka ku hayi vanhu lavawani ku fana na va mhani Zingisa Losi va rhandza Afrika-Dzonga loko mi ta mi langute mavulavulelo ya vona i mavulavulelo ya ku rhandza Afrika-Dzonga kumbe i ku sirhelela leswi va nga na swona Afrika-Dzonga well swo sungula va fanele ku va sirhelela leswi va nga na swona Afrika-Dzonga kambe va vona hi vanhu lava vo Rupert va nga na timali
a va bohi nchumu ku ri va tshama laha Afrika-Dzonga kambe va tshamile a ni va vo teka timali ta vona va huma va ya vo America va ya vo Britain va ya laha va rhandza kona va nga swi kota ku swi endla sweswo kambe hi lava va nga kombeta loko Rupert a kota ku sola Steenhuisen amahlweni ka vanhu hi va Afrikaner vumbirhi ka vona Hazen na Rupert hi va Afrikaner kambe u kombele ku vona u kombetile Rupert leswi nga mbyela ku tere n'wina la Western Cape hi n'wina va DA mi fumaka kambe vonani ku ri na ku dlayana ku njhani so manjeni va nga n'wi sola njhani loko a kombeta ntiso loko u kombeta ntiso u nga fani na vo Karekrili na vo Solidarity va vulavula mavunwa ku ri ku na genocide kambe u kombeta ku ri Afrika-Dzonga ya hlupheka hikuva ku na vugevenga la a kombeta Steenhuisen ku ri jeni ya wena leyi ya tsandzeka ku sula vugevenga lebyi byi nga kona ka Western Cape so hi munhu loyi a kombeta ku ri hina hi lava ku ri Afrika-Dzonga yi lunga na leswi ku ri vo Julius Malema vadzumba va bahuwa hi Anton Rupert ku tipolitiki to bahuwa hi tipolitiki leti to huma ku mihleketweni ya kahle a hi etseleni prof minkarhi yo tala mi vulavurile hi swona leswi kambe laha mi tlhe mi swi vulavula sweswi hi ku kongomisa Peter Mokaba loko a nga se hundza misaveni a ri yimbelela risimu leri ra Kill the Boer Kill the Farmer ivi sweswiwani tatana Julius Malema va tikomba va ha famba hi rona hi leri se ri hi vangela swivulavula kahle matimu ya hina hi nge ya rivali kambe swa ha ri na nkoka ke ku ka ha yimbeleriwa tinsimu ta muxaka lowu a swi na nkoka na switsongo ha ri ka stage xa struggle la vanhu lava va dzumba va ku he Kill the Boer hi lavo a va ri ka swilo swa vitana vo struggle vo Mandela va nga swi huma a jele sweswo swi manjeni ku swa 1994 hi vona va lava struggle lavo va nga teka mfumo so hi ntsena leswi wa Kill the Boer swi endleke a hi nchumu so vola ku pfala mahlo ka leswi va tsandzekaka ku swi endla la manjeni va dzuma va lava ku hi tsundzuxa swilo swa malembe lawa a nga hindza a ka ha ri na nkarhi wa Kill the Boer ku na nkarhi wa sweswi na ku ri hi nyika yini vana va hina hi swilo swa mintirho hi nyika dyondzo ya njhani ka vana va hina hi fambisa ikhonomi ya hina ka njhani hi tsema ti-corruption leyi nga kona njhani hi nga yivi timali ta vaaki va Afrika-Dzonga hi leswi vanhu va mfumo va swi endlaka kona ti-bureaucracy leti ta masipala leti ku yiviwa timali ti-SOEs leti ku yiva timali hi leswi vona va fanele ku ri va languta swona va nga dzumba hi byele ku ri hi Kill the Boer Kill the Boer ku va dlayela prof ni mi twi khensi nkarhi wa n'wena inkomu prof mi nga si famba mindzuku mi ta va mi ri kwihi hi lava ku tlangela siku ra Afrika ku na mingiseri yin'wana i ri vun'we bya tikonkulu ra Afrika byi ta tirha ke hi ku a hi rhandzani hi xihina sweswi loko yiviwa phayiphi veri muhlampfa hi nge vulavuli hi yona mindzuku anti nkarhi n'wini hikuva ku na radio station yin'wana ya kwale Limpopo leyi nga ni kombela ku mundzuku but really I think it's 12 or 1 rivele not 12 mundzuku hi ta cheka hi ta kamba minkarhi prof a ku na xiphiqo okay inkomu Professor Themba Sono a hi twini ku mahungu emisava ya awara ya n'we ya ta va yimise ku yini heyi titele timhaka a hi mi twenini se mi ni la ku twa n'we ni kombela mi nga ni vulavurisi ngopfu ne mi ni la ku twa n'we ku n'we mi ri yini eka timhaka letiya mi nga ti vona ta President Trump na nhlengeletano leyi ri kona hambi ku ri na mpimanyeto na wo nghenani ka wo a hi mi twenini 0860002543 hi twa ku mi angulamu ku yini hi ndlela yaleyo mundzuku hi ta va hi kha hi languta njhekanjhekisano wa ku tlangela Afrika siku ra Afrika loko hi kha hi kungela se hi ta va hi kha hi vulavula hi ri Giyani hi ta tsakela vanhu lava nga kotaka ku la ku ta nghenelela ka nongonoko lowu va hi khumba ka mathebula dprsabc.co.za hi vulavula hi Afrika loko hi kha hi vulavula hi Afrika mi ta tsundzuka ku na swiyenge swo tala na hina hi xihina kwala Afrika-Dzonga a hi
ti vona ka unge ta hi kumani se xiphiqo ku ta va ku ri yini lexi endlaka ku hi nga vi na vun'we lebyi byi languteriweke ku endla leswaku hi ta hetelela hi tiyisisa na milorho yaliya ya loko ku sunguriwa swiyenge swo fana na va Organization of African Unity hi ndlela yeleyo se hi ta twa n'wina ku mi ri yini ka 0860002543 kambe nteri lava va nga ta tsakela ku va xiphemu xa nongonoko lowu loko hi ri Agiyani studio Mnduku ni kombela mi tsala email ka mathevula@dpr.sabc.co.za mi tlhela mi rhumela na tinomboro ta n'we ta tinqingho ku ndlela ku hi ta kota Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. a langute karhi mingiselo mnganano na FM akomba ndlela yi kuma kume na rumbirhi timinete ntsena ku bilela ya 12 nangona ku Afrika wa vulavula ka munghana lona na FM mingiselo wo sungula hi lowu nhleka Butala ngamani. hi pfukele mjani buto mina Ko. akenza Ana lena ka Trump ne. Ani sala lama ko. Leswi sato lo raya. President Trump unikani na wathelela. So problem pala na charge. Umsuno nje abanikani mara loko bayabula. President Ramaphosa ne shaka kuma ndlela ya kahle. a ni kombela mi ringeta ni kombela ku mi tlherisanyana ka muhumelerisi mi ringeta ku kuma ndhawu ya kahle mingiselo wa mina a ni le ku mi tweni ni tshemba ku na lava nge le ku yingiseleni swi le ku tikeni ku va va mi twa hi ndlela leyi amukeleni un'wana mingiselo lo nhlekani he boto minjhani Ivugeni. akenza Okay, nitakhomanya la ka Trump. he boto Ya ku vakacha ka president USA. yeah So leswi mina nga swi vona ni swi langutise like ku sunguleni vele until late. Ivi lexi nga fikanyana ni lowu ni va ni langutisini maendlelo ya vo hinkwavo okay fana a ni swi tivi ngopfu leswi swi endleka ka lahaya a ni va muhlaleri from eka distance nyana. Ivi ku ta va ku ya va na vanhu lava va nga vutisiwa eSouth Africa ku endlekeleni mi vonile leswi nga endleka leyi. Leswi ni nga xi vona eSouth Africa a hi ndhawu loko hi ri na problem ya ku munhu loko u n'wi zondini lexi a xi endlaka lexinene a xi vonakali hambi wo zama tindlela hinkwato a va nge xi voni ti-political parties ka South Africa ku na lava lexa vo va tiva ku sandza minkarhi hinkwayo hambiloko a endla yini president a va nge pfuki va swi amukerini ku na tiphati timbirhi leti va nga ti vutisa tolo always a va president munhu loyi a nga na vutoya president a fanekele a nga yangi president a fanekele a endle so leswi vo a va nge swi koti ku va swi endla un'wanyana a vulavula leswi hi ku xin'wana lexi president a xi endla a xi nge pfuki xi va xi ri xona mara loko i teka mhaka hinkwayo ka leyi va nga yi endla tolo lava a va yile i swilo leswi swi nga pfuna ka South Africa ya emahlweni mara loko ya kombana hi tintiwo hi nga ringeti ku langutisa i mhaka leswi nga hi swona a hi nge pfuki ya ndhawu South Africa hi ta va hi ri koho ya swi vona hi ta famba hi ta tshama hi karhi siku na siku hi vulavula hi swoho mara loko vanhu lava nga yimali va nga ri vati bya ku hi le ka opposition a hi nge yi ndhawu South Africa because a xikwexi va ta endla xona always va tshama karhi va sandza a ringeta ku endla xo karhi va le ku n'wi sandzeni mara va endli nchumu a langutisa swo buteka ni mi tweli boti nkhensi hi tlhelo ra n'we hi fambisa sweswo mingiselo loyi ya 25 timinete hi seba awara ya 12 hi nghena makeni hi ku ge hi huma hi siyela van'wana ku fana na sweswi mingiselo lowu sungula nga endla swona hi ndlela yaleyo un'wana hi loyi nhleka Aye njani? sweswi wa mina hi pfukile minjhani n'we Mpfukile. akenza Nani la ku le ya Ramaphosa na Donald Trump. yeah Leswi ni swi vonisaka swona ni vona ku mina as munhu na tirha na muti wa mina. Mara tsutsumanya ka makhelwani ku makhelwani ni xaveleni gezi ni xaveleni mati. Ni twa nga ku swi nyumisa ngopfu. Ene leswi a swi ri xiswona tolo le a Oval Office me swi nyumisini ku swi ndla ku ni hleketa ku hina as vanhu va South Africa hi fanele hi sungula ku vona ku cinca loko ku lavaka la tikweni ku fanele ku huma ka hina and swi sungula njhani n'wana na n'wana la a nga kona ka khona leyi nga le ka yona wena i fanele i cinca xiyimo xa wena
ni nyika ni xifaniso xa kota ku twisisa ku leswi mi khomisaka tingana ngopfu hi ku kongomisa hi leswi leswi ni khomisaka tingana ngopfu i ku ha xavelela ka America ku hi komme ku pfuniwa hi komme ku pfuniwa ni twisa ku hina nkarhinyana yi humile ka apartheid mara a ni tshembi ku ri na way forward leyi hi nga na yona from ka mfumo wa hina leswaku ta kota ku cinca hi nga dependi ngopfu ka America leswi nyumisaka and ni twisa ku sweswi hi nga huma ka apartheid vo tala va hina hi dyondzekini twisa ku leswi hi nga dyondzekisa xiswona a hi fanele hi sungula ku endla ti-inroads ku hi sungula ku cinca xiyimo xa South Africa hi nge dependi ka America until hi fanele hina hi tiyimela hi milenge ya hina hi ta kota ku cinca xiyimo xa hina and ni twisa ku hina sweswi one current generation let's say from about 20 to about 60 economic activity. We've got the capability yo cinca xiyimo xa South Africa. Xi nge cinci minduku, xi nge cinci in the next 5 years. Mara loko vatukulu va hina se va velekiwa, se xiyimo xi fanele xi fa xi kha xi cinca. Loko ri ku vatukulu va hina va ta hanya ka situation leyi hina hi hanyaka yona sweswiwani, ni twisa ingaku se hi le ku faileni vanhu lava nga lava ka apartheid hi huma. Hi ku hina sweswiwani hi free mara a hi le ku endleni swo tala ku cinca xiyimo xa hina. tlhelo ri mi nga ta na rona na nkoka ngopfu sweswi wa mina kambe a hi languteni laha loko mo languta Afrika-Dzonga sweswiwani rifuwo leri hi vulavulaka hi rona ra Afrika-Dzonga ra ha ri mavokweni ya lavo basa loko hi languta matshamelo ya swilo vantima a hi na nchumu va ku ti hluphekeleni kambe xivutiso ku ta va ku ko fana na tolo loko xin'wana swa leswi swi endlaku yale i mhaka ku hi ku ya hi voho lava va yele veri vuxaka bya hina tanihi Afrika-Dzonga na America byi nyakaparini na ku nyakapfala ka byoho swi hetelela swi endlaku sweswi ku na mabindzu yo tala lama nga la Afrika-Dzonga lama ya humaka America ku na van'wamapurasi vo tala Afrika-Dzonga lava va rhumelaka swirimiwa swa vona a America se xivutiso ku ta va ku loko a hi lo fika tolo kumbe hi nga yi hi swi tshika swi a ku endleka yini hi hina hi nge le ku ti hluphekeleni vantima hi tirhaka tikhampani leti kumbexani ti nga ha tsakeriki ku endla vuvekisi Afrika-Dzonga hi mhaka ku a hi na vuxaka bya kahle na lava va rhumelaka sweswi va nga byala na vatirhi va vona. So point ya mina ni Boetpred sweswiwani ha ta dependa ka America because of economic activity ya hina a yi za hi kota ku tiyimela hi hexe tanihi tiko mara mina ni ri tanihi vanhu lava hi nga economic active sweswiwani vanhu lava hi nga dyondzeka a hi lweni ku switsongo hi switsongo hi va hi kha hi cinca tiko ra hina sweswo ni mi twa kahle ku va hi kha hi endla xa n'wanchumu kwala u nga koho u tisa ku cinca ni pfumelelana na n'wina kambe ni le ku laveni xifaniso xa tolo hi ku tolo a ku ri ku sweswo swa ku a hi xaveleli kumbe a xavelela se n'wina mi nge ku va hi xavelela swa mi nyumisa kasi xifaniso xa tolo a ku fanele ku hume njhani kwalaho sweswiwani ni ha ta xavelela nyana Boetpred ku xavela ha ta xavela hi ku tanihileswi hi swi tivaka ku America yi ya investa ka South Africa and na hina hi kota ku importa swilo swa hina lahawani a South Africa swi ya America hi laha hi kumaka mali kona mara mina ni ri tanihi vanhu lava nga economically active and educated a hi sunguleni sweswi ku loya tiko ra hina ku na tisystem to tala ngopfu ka corporate South Africa which are against vanhu vantima wena loko swi vona ka khampani ya n'wina ku humelela so small change leyi lavekaka u nga tshami ku hayi hi ku mina hola swi fambela kahle then swi tshamisekile wena loko kha hola sweswiwani swi tshamisekile n'wana ka n'wina ke n'wana wa wena ke ntukulu wa wena ke in the future ku ya humelela yini loko hi nga sunguli ku cinca swilo sweswi in the small corners that we are in then ku nge lunghi nchumu hi ta tshama hi vo 2060 hi ku ha landza America ya ku xaveleni in 2060 a hi fanele se hina hi cince leverage hi kota ku America ha midwa mara hina hi lava ku swilo swi famba so sweswiwani America can dictate to us ku hi leswi hina hi swi lavisaka swona tanihi leswi nga vona swona president a va ri ka situation yo ka yi nga tshamisekanga ngopfu hi ku va swi twisisini ku yini ha hi dependa swinene ka America and loko ku ri loko mi ta na leswi swa mina kha la ku hi gimeta ni ta ku nghenisa un'wana a hi languteni ku hi swi nga ndliwangiku 1994 ku fika tolo ku va swi sungula ku ndla leswi namuntlha mi vulavulaka swona sweswi wa mina so ku ndlela ku hi ta kota ku himpela hi ta kota ku swi landzelela ku hi ta tlhelela ka ku hi 2060 la ku ta va ka ha ri na ku dependa ka America mi vona unge tincini xi nga ndliwangi ku kahle 1994 loko hi kuma ntshunxeko 31 years leyi nga hundza ku fika ka kunani loko se hi ri ka 31 ha xavelela Boetpred apartheid a yi ri nkarhi wun'wana wo lehisa swinene and a ku ri system yaliya ya apartheid na namuntlha na sweswi ha lwela ku yi reversa na swi tivisa ku 94 hi te hi tshunxekile in
hi ku vulavula hi tshunxekile mara in the way systems are a yi se tshunxeka kahle Bootpet. So 35 years leyiwani na yi vona mara a yi za endla nchumu ngopfu Bootpet. Hi fanele hi kota ku twisisa ku ha fanele hi huma ka system liyani and sweswiwani ha hanya ka system ya apartheid ko tala that's why ya vulavula hi ku valungu va ha rhana tiko economically valungu va khome tiko loko ho humesa valungu hi nga sala hi fela as tiko mara tanihileswi nga sula Bootpet ni kombela ku as n'wana na n'wani who is economically active and educated a hi sunguleni ku lwela tiko in your small corner small changes leswi swi lavaka sweswiwani seswami ni cancel tlhelo rero swinene inkomo seswami 0860002543 ikhume nongo tumena ta iseba awara ya khume na eAfrika wabula iramba na we nomboro 0860002543 nhleka Minjani Bootpet? epfukile boto mina minjani n'we Ipukile hosi. akenza Bonke ndlovu la Garankuwa. Bootpet ndi kombela ku vheta ni nghena makeni. Nta hlamula xivutiso xa n'wina lexi mi nga xi vutisa ku hi vone yini ka meeting wa tona. Bootpet nta longolo xa swilo swa 5 or 6 leswi mina ni nga swi vona ku leswi nga swi vona maybe na van'wanyana va nga va swi vona. yeah Xa ku sungula Bootpet ndi vone vutlhari bya team ya hina ngopfungopfu vutlhari bya president wa hina Ramaphosa. Ndi vone ku titsongahata ka yena, ndi vone ku va a va calm. Ndi vheta ni tsundzuka swa ku tala, ndi vheta ni tsundzuka nkarhi wa Khodesa la a dilana na valungu lava va home tinhloko. Se swi ni vuyisele back ku i dile na vanhu va ku tika so a nga ta tsandzeka ku dila na Trump. Bootpet ndi vona va tlhela va hi veka mepeni futhi tanihi South Africa. Why ni vona swona? Bootpet misava i yikulu ne, a swi koteki ku America yi recognize one particular country maswona, and ku na vanhu Bootpet a va koti ku va na access ya ku nghena White House, but hina swi hi koteka swa koteka ha tiveka emepeni. Bootpet nge chavi ku swona ku America hi yona the biggest in the world. Se ku ze va hi tsavuliwa na hina hi tisiwa kusuhana swi vula swa ku hi na nkoka ngopfu. So ndi vona swa ku tala ni swi fananisa na loko David a hlangana na Goliath, because masitoko la ka Trump laya a wu ta huma u tsutsuma u nga petsuliwa u nga endliwa hinkwaswo, but ni vone team ya hina Bootpet yi khomana nini yi hi yimela a swi khensa sweswo Bootpet. And then xin'wana lexi nga xi vula kambe i ku rhandziwa kumbe i mhaka ya ku van'wani va voho va nyaka parisa vuxaka lebyi vulaka ku ta ti vuyerisa ku fana na swihehlo swa ku munhu wo fana na nkulukumba Elon Musk xikombiso va lava kha va lava ku va ta nghenisa mabindzu ya vona Starlink na timhaka ta Tesla Afrika-Dzonga. Se hi mhaka ya sweswo se va sungula va mi pfuvapfuva ivi mi loko mi kha mi kombela va ku okay ta nghenisana leswi ku fana na se va ringanyetaka ku ndlela ku ta va na vuhlayiseki emaphoriseni ku fanele ku nghena khampani leyi ya vona ya vuhlanganisi ya Starlink. leswi nga swi vulaka Bootpet ni ta vona leswi Elon Musk nkarhi wa yena i wutsongo, term ya Trump ya yena swi nga endleka ku a nghena un'wanyani a nga fambisani na yena, so hi nge swi vuli ku swi permanent swi ta n'wi helela. Hina swi fanele hi xi endla Bootpet swa sweswi ho fanekele hi hanya hi ku xavelela, because why ni vula swona mi ta tsundzuka Bootpet ku loko Trump a ta nghena i tseme ti-funding ta ku tala leti ti pfuna South Africa. Hi laha hi nga swi vona ku kahle hi diphenda ngopfu ka America. Lava va ngo a va dipendi kona hi lava swi va fambelaka kahle Bootpet. Xin'wana Bootpet swi lava ku swi vula hi nkulukumba Ramaphosa hi mhaka ya ku Bootpet loko langutisana hi nkulukumba Ramaphosa i sorted financially. Ni vheta ni swona ku lani wan'wana wa vanhu o endlela hina tanihi tiko Bootpet i sub financially a nga xoti nchumu a nga tshama laha lavaka kona, but ko teka van'wana vanhu a fostela hambileswi themena se ta ku heleni a suka a hi lunghiselini Bootpet. So ndi vheta ni n'wi fananisa ngopfu na Mandela ku nga ku na ku hambana. N'wana wa vanhu i loko hi lweleni America Bootpet a swi nga olovi maswona. Leswi mina nga swi vona Bootpet botameni ni mitweni khensa tlhelo rero na khensa swinene Botameni.
Itswalo. inkombo ta mina cancer 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makombandela xana wena u ri yini ke un'wana mingiseri hilo enhlekani Botpet. papa Mbalavula na Adolf Maluleke kusuka ka mina. Se ni langutini tlhelo ra vuyeni lebyi a byi yini America bya South Africa byi hlangana na vurhangeri bya America. Se loko ni ta ni languta kusuka tiko ra hina ra South Africa ni ta ni langutisa ni fika ni kuma xiyimo xa kona xi ri hi ndlela leyi ya ku South Africa loko yi langutini globally ku ve na tirho a Russia indeed the president va tsandzekini ku ya and i member ya BRICS se na loko va kote ku ya America ndzi vutisa ku va vula yini ka xiyenge xa BRICS lava humaka ka ndelo wona wa BRICS just because va failini ku kumeka va ri le. Yes, matiko mo fana va America i matiko lama nga hi undermine kusuka khale even during apartheid regime America a yi nga tali ngopfu ku yima na hina yi yima na valungu la ava hi xanisa during apartheid. Se by the way loko yi kote ku endlisa sweswo America va vulavula na South Africa va fikelela kwa va nga fikelela kona loko ku ri hi ku tiko ri ta va na ku vuyeriwa a ri vuyeriwi mara swi tikomba ingaku South Africa kumbe vurhangeri lebyi nga koho hala ka sayidi ra hina leyi byi sukaka kona ka ndlela wa BRICS ingaku varhangeri lava nga le henhla le va Putin na vo China va na ku dawuta ka leadership ya South Africa and if a hi kota ku hi huma ka Africa hi huma le ka va Anglo American na vo DBS va lava a va hi nyika chance ya kahle ku loko va hi sideline va teka ti-aid ta vona va vulavula sweswi va vulavulaka swona na hina a hi kuma matimba ya ku kota ku huma ka mpingo lowu hi nga langutanga wona ku timinerali ta hina ti tshama kha ti ya kwele phela sweswi va ha pfula ndlela yaliya ya ku timinerali ta hina ti fanele ti ya America and by the way loko va ta va vulavurisa sweswi va nga vulavula swona at the end na Rupert a vulavula marito ya kahle ya ku aka na ko va wa loyi wa rhangela DA a nga vulavula marito lawa tiko ri nga tsakangiku hi zona. tiko mi vula ri kumbe mbula ku n'wina mi tsakangi ro kumbe ku n'wina a ni mi nga kuma ku n'we mi wela ka lava va nge tatana Steinhazen va poncini ku ve lava ku na van'wana va nge va vulavule kahle. Ko va hi ku a ni munhu a nge vi kahle ka vanhu hinkwavo mara leswi va nga vulavula swona lava DA hi sayidi ra mina a ri vangi kahle just because loko ku ri ka va suki va twananini i nge va nga offer mpangi va vulavulini swilo leswi ti kombaka ku vanhu lava suki va twananini vona ingaku va fambi diagonal vanhu lavan'wana va nga vulavula hikwavo ka vona a ni voni ku hoxeki ngopfu chumu mara loko va vulavula murhangeri wa DA ni voni a teka tiko ra hina a ri saka kun'wana if possible a hi kota ku va na nkateko wa ku hi hanya hi va independent na Iran. Xana ku na nongonoko lowu nga wu kayela SABC Archive yi xavisa ku kandziyisa minongonoko leyi u nga yi kayela ku kuma vuxokoxoko tihlanganisi na Happy Masiya eka 015-290-0027 kumbe rhumela email eka masiya@sabc.co.za. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Satellite mina tanongo iba awara ya khumenharhu mahungu ya misava na tatana hlolani fanel magayisa kusuka kwalano itava ka ya mahlweni ka 0860002543 hi laha hi nga ta ka hi bula na dokotela Mkhacani Joseph Maswanganyi lava hi nga ta ka hi bula na vona hi langute ngopfu ka timhaka leti ti fambisanaka na mpimanyeto ku hi ku ya hi vo mpimanyeto luwa loko wu yima na swisiwana mi vula yini va ta va ka va hi byela hi ndlela yoleyo kasi ke handle ka sweswo va ha ri yime kulunga ku bula na hina dokotela Kingsley Makhuvele bula na vona hi mhaka yaleyi ya ku hi nge le ka yona sweswi ku la ta twa hi tlhelo lerin'wana ra vudyelwani ku se swi vula yini leswiwani hi ku ku languteriwa vudyelwani exikarhi ka matiko lama mambirhi ku ya mahlweni hi ndlela yeleyo 0860002543 un'wana mingiseri hi loyi nhleka Nhlekani Botpet minjhani na ntirho Munghana Lonene hi pfukele hi ngo vona buti wa mina ngopfungopfu Afrika wa vulavula i le ku vulavuleni impela a Kenza Botpet ni kombela ku languta ka le ya rendo ra President Ramaphosa na delegation ya yena to the USA. So sungula ni kombela ku va congratulate ka rendo leri va nga ri famba va ya le a White House and then xambirhi
ku va mhaka ya ku leswi va nga fika va tikhomisa swona lahani na approach leyi va nga va na yona strategy xa vona xa ku va xa mixed race and then ka delegation liyana ku ri mhaka ya ku psychologically va lata kombisa mhaka ya ku this issue ya vo ya claim ya Donald Trump ya ku not chronist yena ya ku kuna genocide a South Africa a va lava ku kombisa somehow indirectly ku genocide leyi a yi kona leyi ti-claims va vulavulaka hi tona va nga vulavulanga nchumu kambe va languti ka delegation leyi a va ri na yona kulukumba Ramaphosa Godfrey a ku tshameni ka vona na President Trump kahle a ku vi na mhaka ya xiribani lexi a xi rheyiliwa delegation ya nkulukumba Ramaphosa a ninge president ya South Africa xiribani xa ku va fike va ambushiwa lahayani ku va ta kota ku embarrassiwa as Donald Trump did with Zelensky. So va introduction ya kona yi ve kahle ngopfu and then va fika va hlamusela leswi va nga hlamusela swona swi va right and then in the midst of that va kota ku hlamusela ku ri NC nkulukumba wa ku va hevi va herila hi timhaka ku va hi ta reseta button ya trade ya between these two countries because South Africa you need the USA na USA you need the South Africa because in the minerals leti South Africa I mean USA it need how South Africa leti all kusukela khale na khale 100 years back I tirhisana na n'wina that's why ni tina ti-ministers so hambana as you can see before you here mavona so until such time ku ta humelela mhaka ya ti loko un'wana wa mahungu kwalana kha vusa leswi nga vusa swona yi triggera mhaka ya trap liya ambush liya a yi ri kona ku humesiwa ti-album leti to ka ti nga ri ku relevant mara hi ku ya yena Trump na group ya yena a ti ri relevant ku va lata pruvela South Africa ku himpela na misava ku himpela ku na genocide a South Africa ku tlangwa na ngoma na rally leyi ya Nsiyanqova rally ya Malima a chanta risimu reri a kha chanta rona that moment but I was so embarrassed to be honest with you I just felt engari kumshani misava yi ngo vheta yi himita hi South Africa loko va kha va chanta risimu leri a phambeni ka tikhamera phambeni ka delegation a phambeni ka Donald Trump loko i tiko se a hi khomini but let me ni ba mavoko ni bela Cyril Ramaphosa the way anga va composed hi kona and then ku vi ku nyiketiwa vanhu vo nje hi vo NELs nkarhi wo vulavula I really appreciate ku ri the way va nga patriotic hi kona hi tiko ra vona NELs na vo Kgose na yena Rupert la thamaka ka rupeteriwa phela na yena then va maseni Hazen sweswi nga va ri swa swona va lo nga va lo swa swona but hi fane understand a mood lo a wu ri layana a nga ri sharp already ambush ayi va yise yi expose ekile la ku a vo fana ku ri we against the walls la ni bote so mara na khensa ka hinkwaswo leswi va nga swi endla na embarrassment leyi nga va yi nga the way hi ku ri nga embarrasseka hi kona ni ti teka ndzeni ka ntanghu ta Cyril Ramaphosa at that moment mara vanhu vo ka va nga lava voka va nga laveki ku vona vunene va ta vulavula leswi va nga vulavulaka swona because vanhu va South Africa hi talele hi vanhu va ti-negative thoughts ku ri hambi ku ri na vunene byo karhi andeni ka papa leriya ri nga ra ntima ku ri na silver lining a hi la ta vulavula hi silver lining leyi hi vonaka laha ka papa leriya leyi hi nyiketaka hope mara always hi la ta vulavula on the darker side of that cloud ku leswi na leswi hi va negative hi tiko ra hina and swi swin'wana swi hi kokela ku ndhaku tani hi tiko halayani va yili a USA ku va ya lunghisa vunghana lebyi nga kona byi nga khosiwangi hi South Africa byi khosiwa hi minority group leyi fila ku nga ri ti-victim ku ri va na victim mentality ku ri hi vona vanhu va ntima hi vona va nga ti-victim ta economic situation la South Africa hi mhaka yi khosiwe hi mhaka i colonization na apartheid
but today this minority group vantsongo ka lavo tala va fika va tenda victim and va portraya image ya South Africa hi ndlela wrong na misinformation va nga fika va yisa le a White House. kambe xivutiso ku ta va ku ri sweswo na mitwe makwavo ni lava ku hi ku nisa le minete ni lava ku ta ku swi swo fana na leswi swi hi poyilaka tanihi tiko swi swo fana na timhaka ta video ya leyi mi nge loko yi humelela mi khome hi tingana yi endliwa hi vanhu lava va voteriwaka hi xidemokirasi ya hina tanihi Afrika-Dzonga se swi vula ku hi fanele hi ta yini ke loko ku ri ku na lava va votelaka lava va hi nyumisaka ku ri na lava va votelaka lava va tindlaku ti-victim ku fanele ku endleka yini ka sweswo hinkwaswo. No, South Africa, we need to come together and similarly are relevant. Similarly are relevant. I don't see any relevance. Similarly, are archives, that history, yes, South Africa. Not that you see always if it is similar. What I'm reading it all. What I'm similarly, but I mean, inform the end of the government of South Africa. Go prove case one. Prove. Va tirhiseriwa ra rimbelelo ya ku hi phati yo karhi ku va va ta prove case ya vona yo ka yi nga ri kona mavunwa wa vona. South Africans, we need to stand up hi unite ku va hi make sure ku tiko leri na loko mina ni famba mundzuku ni ri siya ri va ri healthy so that the generation to come va fika va inherita tiko leri ri nga hanya pothe na vona lava minority group na hina ka valungu na vona hi vulavula same thing. Let us not give them the resources to over and because they're working against the progress of our country. So I imagine I find yona but not condemn and when relevant I even until constitutional court if can jani lako yinga bulu ayiraribena mara ringa yimbeleri u got public space because that divide are reunite. Nemetwe. Amen, Butwe. Kensile Butwe, amen. Awara ya ngwenhle ka nhloko ya kumeni mahungu ya misava kwala ka Munghana Lonene FM. Loko hi vuya na dokodela Joe Maswanganyi. eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto kuya kwala Kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Pet ni le ka vengiseri hinkwavo va Afrika wa vulavula Ernest Matrix kwala Basani ka Mtsitweni hi both pet hi tshame hi byeriwa kona kwala ka tiko leri ku ri the Guptas va capture tiko swi ni hlamarise ngopfu hi both pet ne na hlamara loko professor va athemendela Johan Rupert hi both pet Johan Rupert ku na leswi a nga swi mention loko swi ta ka business liya ya Starlink ya Elon Musk a ku hi le ku yi laveni business liya and hi both pet ne ku va yisa i timbabva i tikhuruka ne mi ta twa va ku ri yi na 30% ya black ya vanhu va ntima lava va yi ownaraka so mi ta va mi kha mi tivutisa ku ri yi ta yi huma hi kwihi 30% leyiwa so hi botpet ku ya ka president leyi mina a ni voni swi pfune nchumu ende swi ta hi vuyerisa nchumu tanihi tiko inkomu kambe loko business ri leswin'wana na swithu kambe loko business ri ta tikweni a ni mi tlhe mi vula ku mi lava mintirho a hi n'wina mi vulaka ku mi lava mintirho loko ku ta vukorhokeri a byi ti loko ku byata kambe hi nge a ri vukorhokeri hi swivangelo leswi mi nga swi nyika sweswi kwalano na swi tiva ku na a ni le ka xiyimo xa ku pfumelelana kumbe ku alana na n'wina kambe a swi ku ya mehe a mi nikangi swi fana mi nga nikangi swivangelo swa ku hikokwalaho ka hi mhaka n'we mo ka mi nga swi lavi kumbexani hi mhaka ku swi vuriwe hi Rupert loyi un'wana mingiseri a nga vula ku hi dyondzisiwe ku n'wi zonda hambi ku ri rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula se mi hleketa ku hindzisa ku yini mi ringeteli ku vulavula na va makhanselara sweswo re abile na vo vanhu ro vuja re ra mo le dilo fela le fedi re ile mobani vanhu ro vuja re le tlamuka mkwalo re kitsa mobani va ro vuja re ga mkwalo re ga ndira ga wa dara ku ndira ga ene nkale ku ya mobani
ya la ka bisa rila o di ya ina na bela o da stara so ene swi vula ku lan'we mi nga kona ku hamati ayo awuna me di buleke mo tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela van'wana va ku hayi budget leya i ya ku boha nkhamu i leswi va nge i austerity budget ivi dokodela MJ Masanganyi va mpimanyeto luwa wa wu languta kumbe wu yima na swisiwana pro poor se ha va rhamba ku hi kota ku va hi bula na vona hi yo mhaka hi ku La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. ungayele lexi eka afrika wa vulavula se a hetiseleni dokodela un'wana i ri a ni mina o hetisela na tatwa ku se ku ta va na round 3 ya budget vote ya holobye inogodongwana nako mina siku leri se mi nga ri veka ke kambe hi nga se hlamula yaleyo un'wana mi yingiserila i ri loko a mo hunguta cabinet ya n'wina yi kule ngopfu na timhaka leti ta va Cape Town Pretoria a swi koteki ke swi hungutiwa sweswo hi ku swa hi tikisela tanihi tiko hi mali swa tikabinete swi nga tiwa hi mchaviseki presidente khala loko no tani ta vulavula kwala ka radio ngana nene va ku masunganya vulavula hi kabinete masunganya hi dava se hi tluli nawu mina ni huma ngomeni khalanga ku na ndhawu leti va ngo a wu ngheni la na laha u nga hundi swilo leswiya swi ni dyondza ku i nga fambi i nghenisa xinengani xa wena laha swi nga fanelangiki palamende ya rixaka leyi afrika wa vulavula ni endlela ku loko ni kha ni bula na vona dokodela va swi tiva ku ha va kandziyisa dokodela nhlekani rixeni mlobyi se mi xavisa xitichi mina a no mi komba ku loko u nga vulavula hi va ka mi kandziyisa hey vajana vulavula la nga kalanga la mi njhani mlobyi na vayingiseli hi pfukile dokodela mani ha khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku bula na hina ni mi vone ka thelevhixini mi bombile mani ni ku hambi na hina loko hi vulavula na vona va bombi sweswiya ke se ni ku kumbexana hina va vileli vo timbalela makhapukhapu va tshama hansi va vulavula na hina he kalanga ntirho lowuwani loko i ze nghena wona ve ri i michaviseki se i nge michaviseki wo mbala ti-elma na titaputapu hikuva vanhu va South Africa va hi hakela hi ti-31 tin'wana na tin'wana i fane i ya kwalaya Cape Town ya laya nyana swipahlani nyana swijazani i mbala ku i komba ku i va yimerini vanhu va le kaya se i swi teka serious loko hi ta ka ti-interview hi va hi hlambini ku na mati laha hi tshamaka kona dokodela loko ma ha vulavula hi timhaka to toleto ku andlariwe mpimanyeto tolo hi holobye inogodongwani wu tikomba wu fambe kahle swiyenge swo hambanahambana swi tikomba swi kha swi amukela kambe n'we xifaniso lexi mi nga hi nyikaka xona hi xihi ngopfungopfu loko hi kha hi landzelela timhaka letiya mi nga ti vula ta ku ongeti mpimanyeto lowu wu seketela timhaka ta vanhu lava nga swela hambileswi van'wana va nge hayi i austerity budget ka ha ri na ku boha nkhamu lani mlobyi hi ku hi vulavuli na ministara ku leswiya swa ti-austerity a swa ha laveki swa ku veketela mali hakela swikweleti endla yini ku na youth yo tala yi nga tirhiku hi kombela ku mali yi humesiwa yi yisiwa laha ku nga na mintirho hi swona leswi nga endla ku mfumo sweswi wu humesa mali ya ku ringana 1.03 trillion ya aka timhaka ta infrastructure ku nga timhaka ta ti-railway timhaka ta mapatu va Sanral na ti-province timhaka ta mati timhaka ta dyondzo timhaka ta rihanyo na hinkwaswo leswiyani hi vona ku loko mali liya yo tirhisiwa hi ndlela leyi hi nga ta yi pasisa xiswona laha a palamende yi ta endla ku va na mintirho hi ku xilexi xi onhaka hi leswiya swo hi pasisa budget laha loko se yi fika a ti-provinsini tin'wani ni le ka timasipala tin'wani yi nga ha tirhisisiwi swona leswi hi nga twanana swona ku va na leswi va nge ti-wasteful expenditure hi leswi hi nga swi tsakeriki leswiya ku vana vo tala va le handle leyi va dyondzini a va le ku tirheni mara mali yi ri kona loko ma ha ri kwalano swin'wana swa swihlawulekisi leswi mi nga swi hlamulaka ka mpimanyeto lowu wu yimela vanhu lava nga swela ku nga va swihi dokodela ngopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku tlakusiwe fuel levy
fuel levy leyi se ku nga na malembe manharhu sa hi toloverile ku a swa ha vulavuriwa hi swona Afrika-Dzonga yi tlakuriwa kuve loko yi tlakuriwa yi tlakula nxavo wa swin'wana na swin'wana leswi swi tlhelaka swi tirhisiwa hi swisiwana. I ntiyiso ku fuel levy yi tlakusiwile yi na malembe manharhu yi nge se tshama yi tlakusiwa loko u langutisa hi ntiyiso. A swi nge koteki khalanga ku ri ku tshama ku nga ri na swibalo aka xiyimo lexi hi kumekaka hi ri ka xona. Hikuva leswi tikisaka sweswiwani i mhaka ya ku va hi hakela xikweleti hi ndlela ya le henhla ngopfu. Hi swi vulavurini na yena holobye na khabinete leyi va ka yona ku ri hungutani timhaka ta ku hakela xibalo lexi no xibalo xikweleti xa ku ri hi siku na siku ku hakeliwa 1.2 billion rand. So mara hambi swi te tani loko mo languta ku ri hi mpela mali yini aka siwana na loko mi langusa ku ri ku humelela yini old age midende wa lavakulu wu nyikiwe 117.4 billion rand. Mali leyi horiwaka hi vana yi nyikiwe 90.4 billion rand. Ti-care dependency, disability, foster care yi nyikiwe 212.3 billion rand. Leswi ya venge i social relief or covid relief leyi hi nga sungula hi lembe ra covid ya ha ri na 33.6 billion rand ku fikela lembe leri taka. So loko mi langusa hinkwato timhaka ta ti-social grant leti nga kona ti na almost half ya trillion ku nga 453 billion. Hinkwaswo leswi swi kombisa ku government yi na ku twela aka timhaka ta lava va kumeka ku va nga tirhi leswi vitaniwaka ku i safety social safety net ku vanhu loko completely va nga tirhi ku nga kumeki ku ri na visiwana lebyo ku nga ha dyiwi nchumu. Hi swona leswi hi vulaka ku budget leyi hi leswi yi ngo i ya visiwana i ya prophuwa loko mi langusa allocation leyiwani. Ku ve tanihi tiko hi ta huma njhani ka xiyimo lexi hi vulavulaka hi xona xa ku hi hakela timali to tala leti ti hakeriwaka ka swikweleti hikuva van'wani va ri kwala ka mpimanyeto lowu mali yo tala leyi nga ka mpimanyeto lowu a yi yi ka ku cinca swilo yo ya ka miholo. Mi angula mi vuyini tanihi hi komiti ya swa timali tanihi vandla. A va vulavuleni ntiyiso ma vona khalanga ingaku loko i vulavula i tshaha leswi wehe lavaka swona i tshika ku vulavula timhaka ti helerile. Loko mo langusa ku na mali yo tala ngopfu leyi nga ta yisiwa aka infrastructure loko hi langusa timhaka ta ku budget leyi yimisi ku yini 1 trillion leyi yi nga ta va yi ri kona laya 402 billion rand yi ta va yisiwa aka timhaka ta transport and logistics. I mali yo tala leyi nga ta va yi endla mapatu ya Sanral. Mapatu wa mondliwa nje hi michini yi ri yoxe. Mapatu mandliwa hi vanhu ma create mintirho. Aka energy timhaka ta gezi ku ta va na 219 billion. Hi leyi vanhu va nga ta va famba ka va tirha va nghenisa va simeka infrastructure ya gezi. Water and sanitation a ni ri Giyani vhiki leri nga hela ni vone ku ri busy ngopfu ku va ku endliwa mati na lomu switandini. So a hi vulavuleni ntiyiso laha swi nga fanela na ti-small contractors ti busy a tindhawini leti ta le Giyani na le makaya man'wanyana hi timhaka ta ku va nghenisa mati emadorobeni le switandini hi ndlela yaliya. So i budget leyi yi nga ta tisa mintirho a vanhwini ene lexi nga ta va kona lembe leri taku SARS yi tikhomiti ku yi ta nghenisa ti-revenue ya le henhla leswi nga ta hunguta ku ri na ti-tax ti nga ha gonyi hi ndlela yaleyo. Se mi vona onge tika mavhiki lama ya ntsevu lawa ya nga ta kha famba hoyi leyi nga va kona ka mimpimanyeto leya mimbirhi yi nge he vi kona? Hayi a swi nge he vi kona leswiyani swi vi kona nkarhi walowo a hi swi toloveleni ku mfumo lowu wa nhlengelo lowu wa ti-GNU lowu wu ta tshama ku ri na ku kokelana nkumba wa vuxika a hi nge se tshama hi va ka wona aka level ya national government a hi kumeka hi ri ka wona aka level ya timasipala. So mi nga rivali i ti-party to ringana 9 leti ti nga na mavonelo yo hambana. So swi ta tika ku ya phambeni ku ya fika 2029 ku va hi famba hi mfumo lowu
mara a hi kondeleleni ku hi leswi vanhu va South Africa va nga votela swona mara sweswi vanghana lava van'wani va hina hi nga na vona ka GNU va ta vota ne le khoto a va nge heyi se loko mi kha mi hetisela miri yini tani se a hi sukeni laha ka n'we tani hi mutshama xitulu hi ya ka n'we tani hi xirho xa African National Congress NEC ma pfumela leswi swi nga andlariwa hi Holobye Enoch Godongwana na koho mi ta endla yini ku vona ku lava vo fana na va Scopa na va age na va Auditor General va nga vuyi va ku timali leti yo wisiwa a ta ha tirhangi swona leswi a ti lavi ku tirhisa xiswona Parlamente khalanga yi tirha ku endla milawu yi tlhela yi tirha leswi nge i oversight kotara na kotara hi vitana ministara a ta a parlamente hi ta n'wi vutisa ku ka kota leyiwani hi kombi ku government yi performisi ku yini mali yi tirhisi ku yini mara a hi nge stop la swa lava va Scopa ku na vona lavaya va langusana ngopfu na ti-report leti ti humaku aka Auditor General xin'wana lexi hi karataku hi leswiwa swa ku hi ta votela mali hi June ku fikela July ivi loko se yi ya le ehansi yi nga spendiwi hi ndlela yona leyi nga fanela amatshan'wini yo yi endla mintirho yi endla yini kun'wana va tlhela va jika va vuyisa mali back leyi a yi fanele yi tirhi ku endla mintirho so sweswovo hi vona ku ri ku ta va na leswi nge i ti-consequent management mfumo wu ta fanele wu teka magoza ya vukarhi aka timasipala aka ti-province na le ka ti-department leti ti endlaku swilo swa manyala ende ti tlhela ti nga spendi mali hi ndlela yona leyi nga fanela ku ya hi nawu Dokotela hi mi khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkomu khalanga na vayingiseni a khensa sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i Dokotela Joe Masanganyi loko la ta vona ku leswi a ni vula swona ku va bombeli nga pfulela 404 sweswi ni vulavulaka i ta va vona hi lavaya va mbali va boha tie ivi va vekela lexi xo vekela la xikhwamini la xi famba na tie ndlela leya se mi va twile ku va vulavula hi timhaka ta mpimanyeto tshemba ku mahata ya mahlweni mi vulavula hi toho hi twa ku mi angula mi ku yini hi ndlela leyi te ri rhamba vanhu lava nga na ku tsakela ku va hi ta vulavula hi vo Afrika bya hina kumbe vo Afrika-Dzonga bya hina loko hi kha hi tlangela siku ra Afrika leri nga ta rhurheriwa hi ri Mugqivela se hi ta va hi ri na njhekanjhekisano a Masingita Mall ya studio xa hina Munduku ka nongonoko wa Afrika wa vulavula seke lava nga na ku tsakela ni tsaleleni hungu mi ni rhumela na nomboro ya n'we mi ni byela ku hikokwalaho ka yini mi vona ku swi na nkoka ku va mi nghena eka nongonoko walowo hi ku a hi ta hunguta swi swo tala swa ku hi nga rhandzani hi xihina van'wana hi nga rhandzani futhi hina mina ni vulavulaka ni kutani ni vulavula ku ririmi leri ma swi tiva musi ku na van'wana va kombetela ku van'wana ku lava Vatsonga lava Machangani ku na van'wana va kombetela ku lava Venda lava Vapedi lava Zulu lava va nga tirhi hala lava va tirhi hala lava va pfalela lava va pfulela lava a hi twanani hi xiyimo se kuve loko ku simekiwa minhlangano leya ya tinxaka ta kumbe ta matiko ya Afrika a ku langutiwa sweswo ku hi ta khomana hi va xilo xin'we nkateko wa kona muyingiseri un'wana nga kona la layinini la timhaka ta matiko ya Afrika wa ti landzelela ni ta hetisela hi swona loko a nga se a hetile leswi hi lavaka hi byela swona hi ndlela yaleyo valawudzi nhlekani mali minjhani hi pfukile minjhani hi pfukile mi nge ni nghena le ya president ya president yi na matlhelo mambirhi loko mo yi landa hi economy leswi va nga tikhomisa swona na vanhu lava nga valanga a va president ya tiko ene a va pfumelelangiki ku va rhwaleka na hambi va ambushiwile va tikhomile loko mo ya hi hala ka economy na ku rabela ku hi kombela ku pfuniwa ha ni rhandza swinene hi n'wini nga hi pfuna ku fikela khale na tifembe ta n'wina ti tele leti nga la kwalaho hi va bela mavoko va tirhi kahle loko mo yi landa politically a va nga ri president a va ri prime minister president a ku ri Rupert se hi yo problem leyi nga kona because va fana va famba ka naro ni baziseleni kwalaho president ku va Rupert hi mhaka yini politically xo sungula va fana va consulta organization ya vona ku vana lava ni va vitana yini loko mo twa switsi kume hansa ku ku na swin'wana leswi va nga swi endla va nga consultangi politiki ya vona
va sa njhani ku vanhu lavaya because a va le ka politiki va yima va famba na vona ku ve va na vanhu vo fana na valamula na vamanimani hi lava a va fanele va representile kambe swi huma ka mani sweswo hi ku loko ni ka ni yingisele secretary general a nga na xiphiqo xa leswi nga endleka se swi huma ka va mani sweswo swi huma political ka yo ANC ka va mani ka va lava va lava ku vangele ku fambeni na n'wina halaya no business a ni vulavuli hi lava va ka hina no vulavula general because ni swi tiva ku loko mi fika ka political a ku ri na problem ku ANC yi na vanhu lava yi ranaku underground va nga valungu leswi swi nga endla ku lava van'wanyana mi nge va na hina va ti-radical va humisiwe hi sweswo hi ku sweswi yi javulele ngopfu lava tirhaka ngopfu loko mo twa va tsole mapayila hi vo va vulavulaka ku sweswi lava yi ranaku sweswi a va ha ri lava hina hi lava va ikhonomi se a ni nga la ku nghena kwala a ni la ku hlamusela ku politically yi va vavisile and yi ta tisa kwencembatano ku perception liya a hi kha hi vulavula politically ku ANC sweswi a yi raniwi hi hina yi raniwa hi vanhu van'wanyana that's why hi vone vanhu vo fana va Rupert na lava va ti-golf na everything va ya njhani mandate wa politiki va wu kumeka mbala no a ku nga ri politiki a ku ri tiko lava va ka tiko lava va nga famba na president wa tiko hayi wa vandla hi yo mhaka na tatana Steenhuisen a ku nga ri president wa DA a ku ri holobye wa timhaka ta swa vurimi mativa ni khensa ngopfu leswi mi ni vutisaka swona because that's why ni mi byela ku loko mi ya hi economically va yi khome kahle leswi hi kha hi rilaka ku hina independence ya political mara a hina yona ya economy ka economy va wine kahle because swa hi kombeta ku ka economy a hi fumi ku fuma va lava ya mi nga va vona hi vona va dictator underground leswi endlaka ku politically hova mara leswo dictator underground valawudi ma swi tiva na n'wina ku mavandla yo tala hambi ku ri tatana Rupert voxe va vula kona wena wo vulavo na ku zama good ni tsakele kwalaho mara va ni tsakisele ka xitatimende xexiya xa tolo va te ku na un'wana loyi a hi sivela hi yena a ri problem hi ku a nga pfumeli politically ni xitini xitatimende xa vona valawudi a hi hetseleni leti second la miri yini hi siku leri ra Afrika hi ku ha ri tlangela vulavula hi rona mara hi kumani valawudi laha ka Sundani laha a mi tshama kahle hi tshama swin'we hi ri Vatsonga na Vavenda mara masiku lama se hi tlhava lava va swibelani lava va yini hi ta lunga lexi hi fanele hi sungula hi xi twisisa i mhaka yin'we ya ku loko mihleketo ya hina yi nga se twisisa ku hi vanhu van'we ku nga khathaleki ku i Mpedi i Muvenda i Mchangani hi vanhu vantima interest ya hina i nchumu wun'we hi ya rilisiwa hi mhaka ya ku okay ku tirha mani kwihi a ofisini hi nga lavi ku twisisa ku n'wina loko mi tirhisa swilo leswi trayani ku balansa vanhu lava tshamaka loko hi vulavula hi le Limpopo ku mi nga pfumeli ku loko mi kuma ku at ofisini milawudzi hi yena minister hinkwavo la cabinet va vona i va Venda ntsena swi wrong loko swi langutisiwa hi matiko trayani ku balansa ku un'wana na un'wana a titwa a yimeriwile se sweswo swi le mihleketweni ya hina hi leswi hi nga vula ku va Herzo va tsake ngopfu because a mihleketweni ya hina ha vavisekile ha tirhisa tribalism ni byela ntiyiso hi vaviseke ngopfu la mihleketweni ya hina because tribalism a yi koti ku huma ka hina loko no za ni khoma position mina just because ni mulawuzi loko ni lava vanhu lava nga ta yima kusuhana na mina lava nga ta ni advisor ni twisisa nga ku ko fanela nga ku va Mavenda se ni fanele ni tsharamuka ku okay loko ni ri la Limpopo ni ndele vanhu va kwini swi vula ku ni fanele ni balance cabinet ya mina yi va na Mapedi yi va na Vatsonga yi va na Vavenda ku twisisa ku ni try ku balance mara loko ni nga se tsharamuka a mihleketeni ni tonga ku ni digambele kahle loko ni sirhelesiwe hi Mavenda va ta ni sirhelela that is the problem ya ngqondo yaleyo valawudi khensini nkarhi wan'we i va na siku ra kahle n'wana mama inkomo valawudi valawo a hi tweni ku mahungu ora mbirhi ya emisekwini loko ni vuya dokodela Kingsley Makhuvele va yime ku lunga Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena loko mo languta vatirhela mfumo va hakela tax ya le henhla ngopfu
leyi va nge pay as you earn is almost half ya mali leyi mi hakelaka. Budget leyi hi khumba hi ku hambanahambana yi langutisa ku basic education ya nyikiwa mali muni aka budget se yena i va langutele sweswo ku hi ta kuma muholo wa kahle ku ta antswisa yini aka swona. Discrimination hi ku ya hi mhlovo wa vanhu aka timhaka ta leswi banga ti treatisaka swona vanhu va tiko. A ma ri na budget mapati lawa ya so pati leriya ra ku ya manyeleti a hi se ra hera province ri prioritize ka ti-plans ta heta 25-26. Mani van'wani va ku va fike a health center le Giyani hi 6:30 nampundzu ivi hi 6:30 namadyambu a va pfunekangi va tlherile i mhaka ya ku munhu loyi a pfuna vayimani a ku ri munhu wun'we dyambu leriya hinkwaro. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM Makombandlela. Hayi eka gondzo ra tekela city matimba ya xiyanimoya Mpumalanga hi na wena. Hi vutisela minongonoko na migingiriko yo hambanahambana hi tindlela timudyaxi hi vutisela nongonoko wa Phapama 6 to 9 kusuka kwalaho Khomandlela 3 to 6 ivi mugqivela wa titirhi wa mudyaxi wayitela wa mugqivela 7 to 9 timitsu ta Xitsonga 1 to 3 ivi hi tiphina hi Family Fun Day hi siku leri fanaka hi ku tisela na music workshop ivi hi gimeta siku hi Munghana Lonene FM 60th birthday celebration laha hi ta tiphina na tinqambi to hambanahambana vahaxi va le ka Munghana Lonene FM na vatlangi va mina hi mina hi tlhela hi vutiselana na nongonoko wa siku ra Malangavi 9 to 1 hi sonto wa ti-World Khotavuxika Future 12 to 3 ivi ke epfuxelelweni 7 to 9 ivi hi Musumbhunuku wa ti-Tour ta vuxika hi korisela hi nongonoko wa Phapama 6 to 9 riendleve ku tata leswaku hi tiphina na wena hi ri kwihi #city matimba ya xiyanimoya Munghana Lonene FM Makombandlela. Kensele hlolani fana olmagayisa na tlhoko makata mahungu ya misava ora ya mbirhi hi ndlela yeleyo. Hayi ya avona loko va ku munhu veka tinhlokomhaka va vula leswi ya tatana magayisa leswo swi vekele rera ku un'wana n'we le ku i xiyimbeleri chawuka xihi mina swi tiva kambe wena nga swi tivi ku yingisela mahungu ya misava ora ya mbirhi u ta twa ku imani xiyimbeleri lexi xi yaka khoto na koho xi ya khoto hi leri nge yini. Loko ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Makombandlela ku tshembisile ku ri sweswi ta va kha hi bula na dokodela Kingsley Makhuvele hi bula na vona laha kha hi languteka timhaka ta leti hi nga bula na vona a ku sunguleni loko hi bula na vona a ku sunguleni a hi te Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Fanele president ba yena va nga fambi va vulavula na vanhu lavawani before meeting ya vona le White House wa vunharhu va nga vulavuli na vanhu van'wanyana a va vulavuli na Trump ku sungula loko va heta ku vulavula na Trump va ta vulavula na vanhu van'wanyana. Xilo lexi fanele va xi langutisa ku ri meeting ya vona na Trump yi nga tlheli fana na meeting liya ya Zelensky ku ta holoviwa a White House va phinda va humiliate president wa yena. So fanele va swi langutisa swilo leswiwani hikuva Trump u na ku ri Khalanga a vulavula a vitana vanhu va media va maphepha va ti-TV a vulavula na vona before ku tshamiwa hansi ku lunghisiwa swilo leswi ku nga twaniki hi swona. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. dokodela Nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene. Nhlekani Khalanga. Hi leswi se hi vuyile va mitwini va yingiserile Khalanga hikuva va le ku fika va tele ku va fika la America va ya tshama embassy siku hinkwaro va nga vulavuli na vanhu van'wana lava va lavaka ku vulavula na vona mara meeting ya le Oval Office ya White House yona a yi fambangi kahle Khalanga. tana na to a yi fambangi kahle hikokwalaho ka yini hi tlhelo rihi hi tlhelo ra leswi va landza swona kumbe hi matikhomele kumbe hi yini. Khalanga ti-meeting letiwani ti lava vanhu va famba va ti lunghise ngopfu va ti yimiserile leswi a ni vula swona ku ri va endla swilo leswi swi vitanaka simulation unkholi ku ri va swi endlile president va hina hikuva va te loko va fika le loko swi sungula ku huma xivutiso lexi a xi vutisa hi va timhaka ku ri
xana mhaka ya genocide endlakala President Trump na Mungubzeri Ramaphosa hi loko president va hina va ku hayi Ramaphosa yi tshikile ni ta ku hlamulela yona va nghena aka ti-details ta mhaka ku ri ku hava mhaka ya genocide Afrika-Dzonga loko president Trump hi nyika ndleve va yingisa va ta swi twisisa ku ri ku hava i ku huma ka mhaka leyi endleleni njalo kambe van'wani ve ri hayi swi fambe kahle ngopfu loko va kha va vulavula va ku taniya a swi tikomba ku va horile va swi kotile ku va khoma ku hela mbilu ka Donald Trump se a mi swi vonangi leswi kalanga mhaka yikulukumba leyi fanele yi lunghisiwa i leswaku ri ku endlakala leswi vitaniwaka genocide la Afrika-Dzonga a va kotanga ku convince nkulukumba Trump ku ri mhaka ya genocide a yi kona hikuva Trump u vule na marito ya ku ri la Afrika-Dzonga ku dlayiwa vanhu nje mabunu a dlayiwa nje a vula na leswaku ri a humesa aka leswa ti-video leswa swi vulavuriwa parliament swa ti-EFF vo Malema ku ri a wu endli nchumu wena u nga president Ramaphosa wa mi nga va pfaleli vanhu lava mi va hoxa xitokisini va fambe ku va tlhele president Ramaphosa loko va suka le a ku nga twani a ku nga ri na ku twana na Trump ku ri mhaka ya genocide a yi kona i mhaka yikulukumba ngopfu leyo na va magolofu lava va rhumeriwele lava tlangaka khororo va NELs na vo a va swi kotanga ku vula ku ri ku hava mhaka ya genocide Afrika-Dzonga mina ni hleketa ku ri loko va ya le a va vulavula yona mhaka ya genocide hikuva hi yona mhaka yikulukumba khalanga ku ri tiko ra Afrika-Dzonga ri endla swa genocide i indictment yikulukumba ngopfu a yi nga fanelanga yi tshikiwa njalo nje and mina ni hleketa ku ri mhaka leyi va ta yi vulavula loko se va ti pfalerile va ri boxile ku ri hava vanhu va maphepha mara yi vulavuriwe emahlweni ka vanhu va maphepha a zanga ku hlamuseriwa na ku ri ku na convention ya genocide yi vula ku ri yini leyi America yi nga signatory ya yona se loko mi langutile xiyimo xa muxaka wolowo swi vula yini swi vula ku leswi a va lande so hi ku vona ka n'wina va vuyangi na swona a va vuyangi na swona khalanga na mhaka ya swa mabindzu a zanga ku vulavuriwa hi swona ka meeting ya president va hina va ringetile va ku vona hina ti-strategic mineral hi la ku endla trade na investment hina vanhu lava sukaka Afrika-Dzonga va nga investa la America president Trump a zanga vula nchumu hi mhaka swa trade na swa mabindzu a nga vula nchumu hi swona u lo tlanga ti-footage leta ta nkulukumba Malema na nkulukumba Zuma leya Zuma ya Duvuli Bunu na yona u lo hluleka ku interpreta ku ri Duvuli Bunu swi vula ku ri yini a ni langutise Trump u ta ku Duvuli Bunu ini u ta yi interpreta mara vona mara a va n'wi lunghiserile a va n'wi preparile ku ri a kota ku kanetisana na nkulukumba Ramaphosa hi mhaka ku ri a ku dlayiwe mabunu la xifaniso xikulu a ku langutiwe ku kumbexani ku ta hetela ku va na vuxaka lebyiya bya ku na timhaka ta G20 ta kona ta ku famba kahle tanihi mutivi hi mhaka ya madyelwani dokodela mi vona vuxaka bya Afrika-Dzonga byi nga byi teka na America byi nga byi teka tlhelo rihi endzhaku ka nhlengeletano leyi leswi president Ramaphosa va nga swi hlamusela aka media conference ya vona loko va suka a White House a hotel leyi va tshamaka yona va lo hlamusela swa ku ri Trump u pfumerile ku ri u ta ka G20 loko ku ri Trump commitment ya yena u ta yi khoma i xikulukumba ngopfu i big achievement leyo na ku ri va pfumelanile ku ri ku dlayiwa ka vanhu la i mhaka ya crime so Trump u ta pfuna ngopfu ku prepare vanhu va hina va law enforcement ku ri va kota ku deala na mhaka ya Trump loko ri swilo swimbirhi leswi loko Trump o swi honora yi ta va a big achievement for hina hikuva loko a pfumela ku ri ku na ti-weaknesses ka maphorisa or law enforcement ya hina or the justice system in general ku deala hi mhaka ya crime swi vula ku ri wa swi vona manje ku ri a yi kona
mhaka ya ku ri ku na genocide Afrika-Dzonga na hambo o chava ku vulavula mahlweni ka vanhu va maphepha laya swi vula ku ri loko se va pfalenane va n'wi pfalele a ofisini ku vulavuriwa kahle u pfumerile mhaka leyiwani. ni kombela ku hundzela mavhengeleni xavisanyana kambirhi swi to teka minete nyana dokodela ni lava ku loko se hi vuya hi languta ka timhaka ta ku na van'wani va sandaku ku vukona bya vanhu vo fana na va Rupert van'wani va swi ndhundhuzela mi vona yini n'wina ka sweswo ke kambe loko hi vuya la xitshembiso xa hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. hi yo mhaka hi ri na mutivi timhaka ta vudyelwani bya matiko dokodela Kingsley Makhuvele hi ndlela yaleyo. Dokodela a hi yeni mahlweni mi vona yini n'wina ka ku hambana ka miehleketo ka van'wani hi mhaka ya vanhu vo fana na vankulukumba Rupert ku va ve xiphemu xa ntirho lowu? Ma vona van'wamabindzu na vona lava tlanga khororo va NELs na vo Retief Khutsini hi ku vona ka mina a va nga fanelanga va tshama ka meeting liya mara ku na xikulukumba lexi nga vulavuriwa hi nkulukumba NELs loko a ku i khale va ringeta ku endla meeting leyi ya President Trump na President Ramaphosa nakona u vitana President Trump vito ra yena u teka yena Donald na Ramaphosa mara nga fanelanga tshama meetingini swa ku ri va endle ku ri ku hlanganiwa va president va yena na president va le America i xikulukumba lexi va nga xi endla mara loko se va vulavula va zama ku hlamusela leswi va swi vonaka hi swona la a va yi vulavulanga leya genocide ku ri ku hava mhaka genocide la Afrika-Dzonga hi yona mhaka ikulukumba leyi fanele va yi lunghisile ku ri mfumo wa hina u vuye u tshama na vona hansi va va vonisa ku ri aka nhlangano lowu xi lexi fanele hi zama ku xi lunghisa i lexa genocide a ni tivi ku ri xana va swi endlile leswona nkulukumba Johan Rupert u vulavule kahle swin'wanyana ma vona ku ri i mhaka ku ri a va tivi language leyi tirhisiwaka kwalana hikuva va vulavule hi ti-foreign aliens now I think va lava ku vulavula hi ti-transnational criminals leswi vulaka ku ri swigevenga leswi humaka ematikweni man'wanyana swi endla swa vugevenga la Afrika-Dzonga va nga vanhu lava endlaku ti-hijacking or vanhu lava endlaku swilo swo fana na ti-heist or vanhu va endlaku ti-cyber criminals ku yiva mali at ti-bank hi mhaka ya tikhompyuta na yini a zanga va swi kota ku hlamusela kahle mara va vula swona va vuye va hlamusela na nkulukumba Steenhuisen ku ri ku hava ku ri ku dlayiwa mabunu la ntsene hikuva la a ti-Cape Flats la ku tshamaka vanhu va ntima ntsene ku na ti-gangs leti duvulanaka va dlayana everyday mara nkulukumba Rupert va hluleke ku vula ku ri ku hava mhaka ya genocide la Afrika-Dzonga a ni yingisele rito lero ku ri a yi genocide mhaka leyi ma vona ku ri va yi chave ngopfu ku yi vulavula mhaka leyi Shem Retief Khutsini yena i munhu loyi a nga na tingana i munhu loyi a rhandza ku vulavula ngopfu mara leswaku ri a swi hlamusela laha ku ri yena vatswari va yena va ri na mapurasi a lava ku hisiwa yini a swi nga lunghisi swilo leswiwani a swi endla nkulukumba Trump a vona ku ri no xi kona xilo lexi endlakalaka la Afrika-Dzonga so a swi kotanga ku pfuna leswo mara xilo lexi ni ti vutisaka xona khalanga ku ri va vuye va tshama na vona xana vanhu lava va va vonisa ku ri xilo lexi hi yaka ku xi endla America hi lexi hi leyi layini leyi fanele hi thola hinkwerhu a ni hleketi ku ri swi endlekale njhani i xivutiso lexi a ni ta ka xona xexo xa ku hi ku languta ka n'wina vanhu lavawani va vuye va tshama ku langutiwa ku twananiwa ku xiyimo xi njhani se loko ku ri ku mi vona ongeti swi nga va swi nga endlekangi mi vona ongeti ku nga va ku ri yini xi nga endla ku va nga hlangani va lunghisa timhaka letiwani ku nga se va nga se ya tshama va yimela tiko ra Afrika-Dzonga va ri swin'we khalanga mativa xin'wana na xin'wanyana fanele ku lunghisiwa before mi tshama mi vulavula na vanhu loko mi negotiate na vanhu mi developa strategy xo negotiate ku ri ta vulavurisana hi ku hi leswi swilo leswi nga fanelangi hi vulavula hi swona but ma pfumelana nakona ku ri yini lexi mi lavaka ku huma mi xi achievile ka meeting leyo leswi ni swi vonaka hi swona a zanga swi endlakala swilo leswiwani that's why ku ve na ku vulavula ku nga fambelani hi ku laya a meeting leyiwani ni vulavula na yena nkulukumba Steenhuisen a nga holobye
ku famba a vulavula hi ku ri yena u zama ku vulavula na holo bya maphorisa ku ri ku dlayiwa ka mabunu swi endliwa a priority crime a hi swilo leswi a fanele a vulavulaka hi swona laha u hluleke xixin'we lexi a fanele a vulavulaka hi xona i mhaka ku ri ku hava mhaka ya genocide na ku famba laha fika ku ri hina va EFF na va MK party a hi lavi ku va vona union building hi mhaka yini mara u hluleke ku vulavula hi swin'wanyana mhaka leswi vulavulaka hi lava ti far right the right wing leti ni nga racist swa ha ri na va hleketa hi mhaka vuhlawuhlawu la kaya u hluleke ku vulavula hi swona swilo leswi se yisa ku yini mahlweni makumena rot second dokotela khalanga swa tika hi ta vona ku ri swi ya kwihi lexi ni xi tsakelaka ku ri loko ku ri Trump wa tala xi ta va xi xikulukumba ngopfu u ta ti vonela na yena ku ri la loko ri munhu wa ntima wa hlupheka loko ri mulungu wantswa u ta vona hi yena hikuva na sweswi lava tshamaka wa mikhukhwini vanhu vo tala na vanhu va ntima hi swona kumbexana u ta suka la vonile ku endlakala yini la Afrika-Dzonga lava pfumalaka xixevo lava dyaku kahle na freedom leyi yi lwela hi hina yi dyiwa hi valungu hi vona va enjoyaka loko vanhu va dya kahle va dya xilungu inkomo khense mina kalanga inkomo dokotela Kingsley Makhuveli lava hi bula na vona Mixer Mugana Lona FM n'wina mi lava ku pfala nongonoko lowu hi 10 timinete leti ni nga sala na tona i nkarhi wa n'we 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Mugana Lona FM makomba ndlela a swi na mhaka u ni yingisela ku hi Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo wake audio streaming ya Mugana Lona FM.co.za na ri teka riqingho rero rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi aye inhlekani botpet mina ndilo tsaka a oval fambe kahle akuvangi na xihoxo mati va ku ncini botpet la yena president wa hina u swi vonile ku ri xiyimo xi ta hela xi tika a rhamba mabunu kuloni ku ri matota a hi fambeni timela ndzilo va tlakukeni va ya wu timela lexi ntsakisaka leni a ku nga yiwa ku negotiate a ku yile ku to reset swi vula ku ri mi sungulisa xilo ehansi se swi ntsakisini sweswo and a ku heteleleni va tlhela va chavulana hi mavoko ku tlhela ku tshamiwa nkarhi wo leha ku nga humiwi va ze ti-journalist ta switichi swin'wana swa TV va vutisa ku ri va nga humeki Oval Office ka vulavuriwa yini leno ku fambe kahle a mi ta swi vona ku ta va na ku cinca swinene va le kuteni ma-America ka G20 nga ri na ku chava la yena president xikani botpet na vaximi na muhumelerisi khalanga mi ta kota ku twisisa na ku vona ku ri munhu wo fanisana na president Trump i munhu loyi a lavaka varhangeri va matimba president wa hina xi vona va na xona mara a va na matimba a ni tivi mani va n'wi chavaka swi endleka ku varhangeri lava karhi va chavisiwa ma swi vona na vanhu lava a va fambela vona botpet mi ni voni ingaku a va langutaka ingaku n'wana na n'wana a fambe hi rendzo ra yena loko fika ku hlanganiwa kwele because a va nga yimi hi rito rin'we ma swi vona so ma vona ku president Trump mi ta kota ku twisisa na ku vona ku tiko leri i ri veke tihlo ngopfu leri ra ku ri lava vurhangeri bya vutihlamuleri botpet anyway hi ta vona swi ta endlisa ku yini mara hi ku twisisa ka mina ku vona ka mina president va hina there's nothing wrong hi vona mara a va na matimba man a va na matimba ni tivi malanga va khomeleta mavoko ku va nga koti ku teka decision ma vona EFF se yi onhe njhani ka tiko leri inkomo hey kuruma lo hete njhani i ri president a va na matimba jigijigi EFF onhini ka tiko leri njhani swi hlangana njhani laha Munghana Lona FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lona FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lona FM makomba ndlela amukela n'wana Mixer lo nhlekani
Nhlekani Mwashwanta kodwa DP mingiseri minjani mina Sithole ngone emakini DP DP vuxaka bya Afrika-Dzonga na Amerika ka ha ri lebyi ya kumahlweni ta tsundzuka ku vuxaka lebyi byi endla hi Vienna Convention ya 1961 se leswi a swi endliwa le Amerika ku ve ku ya tiyisisa ku tanihi Afrika-Dzonga ya loko yise vuxaka lebyi emahlweni tanihi leswi Trump a nga le ka administration leyintshwa ende loko mi languta emurhumiwa wa Cosatu leswi a nga swi vula hi swin'wana swi nga ni nkoka ngopfu ka hina maAfrika-Dzonga leswaku Amerika yi na more than 600 wa tikhampani leti hayara ku 200,000 wa vanhu so leswi loko tanihi president loko u vhakale u loko ya tiyisisa vuxaka byebyo ku yana ni mahlweni mi tise mabindzu ya n'wina haleni ku ikhonomi ya hina ta kota ku create mintirho hi swin'wana leswi ni swi welcome-aku leswin'wana na swi twa mara xo lexikulu i ku tiyisa vuxaka ku hi ta kota ku lwisana ni ku pfumaleka ka mintirho laha Afrika-Dzonga kuve mintirho yi fane yi lwisaniwa hi ku tiyisa vuxaka kumbe ku na swin'wana hi fane hi swi endla hina vinyi kwa kaya swikolo leswi hi fanaka hi swi endla tanihi government yi fane yi tumbuluxa mintirho mara loko mi languta tindzawulo ta hina a yi humesi ti-post loko hi languta ni loko hi humesa ku va swa ti-internship hi nga vulavula hi swo ka ku tala laha xitichini xa hina ku u to endla 12 months yi hela u ya tshama hansi loko u lave ntirho tanihi muntshwa ku laveka experience u ya yi kuma kwini nkarhi u hume university se hi swona leswi faneleke swi endliwa ku vuxaka byi tiyisisiwa ku vamabindzu va ta vekisa haleni ku va ni tikhampani to tala exikombiso xa kahle xa ku hanya DP USAID yi te loko a yi fambisa Trump ku luzeke 7,000 wa mintirho ni namuntlha hi recovery wangi se example yin'wana hi fanele hi yi vona yo hanya nemetweni you can say DP khezeli bota mina 0860002543 tinharhu timinete leti nga sa yi ta va awara ya mbirhi un'wana mingiseri hilo nhlekani bod ku pfuka hi xitili na hina hi pfukile akhense kona ka yona liya ya tsakisaka liya ya rendzo ra president wa tiko ra hina mina ko va ku twisisa ka mina no twisisa ku ri makungu a ku nga ri na format ya ku loko va fika le va fa va fika va swi endlisa ku yini because ni hleketa ku loko ku ri tini history ya la South Africa ni tiva kahle a ku ri ro sungula va hlangana na leswi tanihi president na hina tanihi tiko makungu lama a ma ya ku endliweni laha a ku ri swilo leswaku ya ku hlanganisiweni leswi ku nga mediation loko swo ya ku khwajuseta ku ri va nga va swi fikelerile leswi a va landza swona le America mina mina ni ta ku presentation ya voho yi fambi kahle loko ri ku gangisa ka voho hi n'wi voneni president Trump a kha a pfumelela leswi vulaka swin'wana swa leswi a va swi vulavula a swi ri na nkoka endla swi yingiseleka so mina ni ta ku hlangana ka vona a ku ri ku yisa tiyiso lowu president Trump a nga ri na wona and sweswiwani u n'wi fikelelini ni ka ni hleketa ku hi nga koti ku hi blame ku mani a nga vulavulangi kumbe mani u vulavurisi ku yini hi ku hleketa ka mina ni hleketa ku ri leswi a ku ri media briefing hambi ku ri leswi nga ri ti-meeting ta kwele America ti khomisiwa xiswona kambe loko ho twisisa kahle ko tlhe ku va na ku hlangana ka vona ka ndhaku lava nga vulavula swilo leswi hi vuxokomedi kumbe ku ri swi ta fambisa ku yini so mina no hleketa ku leswi a ko va ku ba mavala mayingwe swo tala leswi va nga va swi vulavula behind closed doors hi nga swi tivi ku makungu ma kona na wo ma humela kwala ka media briefing ku ri presentation mediation lava ku endleni kumbe ku yisa tiso America swi fikeni swi ya hi ku America swi tekisa ku yini hayi yi twa kari ni mitwini ko president Ramaphosa u nga ta va fika hi nkarhi wa kahle Afrika-Dzonga mani hi pfuka va fika mani va le ku dodobane na sweswo va ku dodobane na ti-COVID loko ni heta ku vona swilo leswi ya tolo ni tivutisi ku ri loko a ku nga ri president Ramaphosa a nga ha yimela a ku ta va ku ri mani kumbe a ku ta va ku endlekalini so mina ni ta ku swin'wana na swin'wana swi endlekala hi nkarhi wa xona ende ni twa nga ri ntirho lowu n'wi tshamisekile kahle ku va a fikelerisa swilo leswi a lava ku swi fikelela a ni swi tivi loko ko va ku nga ri yena ku ri van'wanyani hi nga ta ka hi nga va muli hi mavito a hi ta va hi ri kwihi so mina ni ta ku hayi swi n'wi fanerile na mitwini mingiseni khenseni nkarhi wun'we inkombo hayi mpela
leswaku president Ramaphosa loko ni tshamini le ku tivutiseni ku loko ho vuya ka vutomi lebyi landzelaka ivi va ku hi lebyi president va nga ha byi lava hey na ku tirha hi lava va president va nga ha byi lava ne nongonoko a humelesiwe hi cintani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula ntere mi rhumela email ka mathebula@sabc.co.za hi kota ku twa ku mi nga va xiphemu xa ntirho wa munduku ke loko hi kha hi vulavula hi njekajekisana hi languta ka timhaka ta nkoka wa siku ra Afrika hi ndlela yeleyo kambe ke handle ka sweswo a hi hlangani nakambe nongonoko munduku kusuka Masingita Mall a studio 1 ndzuma ra mina nongonoko lowu landzelaka hi rito ra Ike Ngoveni vuhumelerisi bya Mchangani kambe sweswo hinkwaswo andaka loko hi kume mahungu na Mchana Mcha eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto kuya kwala Kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela